zauzeti početni položaj, a to je stav zanožni levom, predručiti gore desnom, lopta na dlanu desne, zaručiti levom, pogled prema lopti. Napraviti korak uz zib i počučanj udesno do stava odnožnog levom, zatim vodoravni zamah obema rukama do odručenja udesno. Loptu držati na dlanu desne ruke. Uz prenos telesne težine izvesti počučanj uz zib levom nogom. Prenosom telesne težine zibom počučnjem na levu, vodoravni levom ulevo do odručenja i spojeno, okret za 90 stepeni ulevo sunožnim usponom. Naskok u upor pomicanjem napred raznoručno. Napredniji učenici treba da uvežbaju i sledeće elemente. Njih u potporu i saskok u zanjihu. Na početku razboja naskok u upor, njih u uporu i saskok u zanjihu. Dakle, njih u potporu, saskok u zanjihu. Verovali ili ne, sve ovo piše u udžbeniku za fizičko vaspitanje za 3. razred osnovne škole.